Ole, si bai vek ole. Wina chuan computer muang tuk. Mani to kat le ma ron ti chak bai tel dan. Computer muang tuk ti chak dan kan zero do na nga. Ma sadara chuan heng kan na tho zong zong. Kan thil ti reng reng kha duplicate file in CM3 na. Chu duplicate file chu kan clear lo chuan atamu tuk khan GB te hian lo tling thina. Chu kan clear dan kan zero do ne. Chuan computer sang sanga Windows sang sanga ati dan nang te ufeka. Sai to thi nang in chu ka chuan re thau mai theya. Computer kan on chia hian khoi nga top login mai dia hemi lang per hitlai hi desktop te ni ta kan on chia ran lang hi ta hian voi nga tal atle bera refresh tree ni la kan right click la refresh ane maya refresh tree ni la ti chuan this PC from my computer dit pon om theta han lut leila kata khan voi nga voi ru tal te po han refresh le ta khan kan system kha ro ready man to tree ni duplicate clear done kan ron to nga Windows keyboard khan Windows le R Windows key le R khan metla chuan helai run hi lo lamanga eta hian type tur omnga ta chuan pakhatna chuan sabera temp temp kan type ta chuan okay kan okay zo kan hi rein hom ta ne heng hi size kan mo hi tara te mane se tam tham do chuan GB lo sound do maya memory kha he kan clear do na nia pakhat heng click la nga control le a select all kan ti kha an metanga chuan right click la delete chuan ti khan duplicate kind clear thin ta and chuan clear thailo thin thil thin khatom thia chu kan skip mai tur ti hian ta hian do this ni kan click photanga chuan skip ani mai chuan tuna kan tiang che khan Windows le R thau kan met lenga ta chuan %temp kan ti lenga enter kan met le ta chuan hei file lo omle to duplicate file chu control le A kan ti lenga keyboard a bok delete keyboard delete ti je te kha ma me ani maya delete kan le kan so kan muang khan 40 MB vel le lo thinga asang do em mai hei 40.4 kami ni ze chuan computer RAM chak tuk lo le RAM sang mang thre ta chuan kon computer lo rit ma thin ta ni chuan kha kan zo le ta an tot le te le Windows le R thau kan het le ta chuan prefetch we kan type ta noi miang hi chuan ka type thina van clear thina van lo om tam maya prefetch FETCH prefetch ti kan type ta chuan okay kan ti le continue chuan hei po duplicate file om le ta control le A kan ti le delete MB len le M hi hei kan clear le tek khatanga chuan kan clear zo nu chuan hi skip kan ti le me ha chu chuan angai bok Windows le R thau kan ti le anga resend kan ti le anga hei RECENT resend kan ti le enter kan het le ta chuan hei arom tam to mai heng hi control le A kan select kan het le anga chuan delete key kan select kan het le anga chuan ro clear nu khan vai thum da han refresh le zakila te chuan heta hian recycle bin alo omanga he recycle bin hi kan clear lo chuan ta ma tuk chuan retrieve boka chu vai kila empty recycle bin te kan lut ta chuan yes kan ti ta chuan khan kha hei clear tuk mai ni continue kan tia skip do this skip continue khati zong kha duplicate file clear ka dan mani duplicate file clear chuan ya tin pakhat le chuan hela hian desktop kan ti hian file ri tak te hi da lo tur ania asan chu computer lo chiat palin computer siam tu chuan format tak mai zela helai hi clear thin ani bangin
file poi mo tu danan chuan him lo pai thil ni wangin this computer a pangai ni a and delete vek zan format vek zela chuan chilai entertainment ti ma helai chung te e f g kan ti hawen da mai thin turani c ti hi sin da turani ti kha kana selected zok ani e ke tu zong te chunela hian computer zirti le computer ko ve si azirna thra nei lo te na apria tu tlem te kan da thin do na khonga in like le subscribe mi notice we ram turin kan ni e